angoi tongo election ni samung rok phongni simi no line basawi budrimani nukjaka kwbangma lukurokno kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sipaijala Boksu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratui Koktama Manma by Saimanka Boksu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikol nai sai khanarika Tabuk Joratui kaham khena angui tongo election ni samungrok. Phongni simino line basawai budrimani nukjaka kwbangma lukurokno. Kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sipaijala Boksu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratui Koktama Manma by Saimanka Boksu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikol nai sai khanarika Tabuk Joratui kaham khena angui tongo election ni samungrok. Phongni simino line basawai budrimani nukjaka kwbangma lukurokno. Kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sipaijala Boksu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratui Koktama Manma by Saimanka Boksu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikol nai sai khanarika Tabuk Joratui kaham khena angui tongo election ni samungrok. Phongni simino line basawai budrimani nukjaka kwbangma lukurokno. Kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sipaijala Boksu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratui Koktama Manma by Saimanka Boksu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikol nai sai khanarika Tabuk Joratui kaham khena angui tongo election ni samungrok. Phongni simino line basawai budrimani nukjaka kwbangma lukurokno. Kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sipaijala Boksu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratui Koktama Manma by Saimanka Boksu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikol nai sai khanarika Tabuk Joratui kaham khena angui tongo election ni samungrok. Phongni simino line basawai budrimani nukjaka kwbangma lukurokno. Kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo
Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamongro. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamongro. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamongro. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamongro. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamongro. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika.
Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk suk jora tei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simi no laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagai Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk jora tei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simi no laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagai Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk joratei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simi no laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagai Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk joratei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simi no laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagai Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk joratei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simi no laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagai Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk joratei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simi no laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagai Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk joratei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simi no laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo
Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamungrok. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamungrok. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamungrok. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamungrok. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election Tangbedek Okra Naikona Saikanarika Tabuk Zoratui Kahamkina Angwitongo election is Hamungrok. Fongni Simino, Line of Basaway, Budrimani Nuksaka Kabama Lukurokno. Kaine Asuk Taiwano BJP Bodol Kapla Engna Bagay Haklaiza Kendra Montri Protima Bume 2024 Lok Sabha Chong Mariwa BJP Bodol Kapla Engna Hani Shakabo. Sipaijala Boxunogate Donpur Vidansabha Kendra wa Angwitongo by election. Dipor Damtham Zoratui Koktama Manma by Saimanka Boxunogoro by Bagri Tabuk Zora was 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika.
Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk suk jora tei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simino laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kainai asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk jora tei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simino laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kainai asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk joratei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simino laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kainai asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk joratei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simino laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kainai asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk joratei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simino laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kainai asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo Sifaijala Boxu Nagarte Donpur Vidansabha Kendra wa angui tongo by election. Dipor Damtham Joratei Koktama Manma by Saimanka Boxu Nagaro by Bagri Tabuk Jora wa 78.69% Donpur Kendra wa 74.69% Lukurok Budrika. Election tangbedek ni okra naikolnai saikana reka tabuk joratei kaham kheno angoi tongo election ni samung rok phongni simino laino basawai budrimani nukjak kwbangma lukurokno kainai asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak kendra mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo
Sipaijala Boxunagar tei Donpur Vidansabha Kendra o wngui tongo by election. Dipor Damtham jora tei koktoma manma by Saimanka Boxunagar by bagui Tabuk jora o 78.69% tei Donpur Kendra o 74.69% lukurok budrika. Election tangbedek ni okra naikol nai saikana rika Tabuk jora tei kaham kheno wngui tongo election ni samungrok. Phongni simi no laino basawai budrimani nukjaka kwbangma lukurok no. Kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak Kendriya Mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo. Sipaijala Boxunagar tei Donpur Vidansabha Kendra o wngui tongo by election. Dipor Damtham jora tei koktoma manma by Saimanka Boxunagar by bagui Tabuk jora o 78.69% tei Donpur Kendra o 74.69% lukurok budrika. Election tangbedek ni okra naikol nai saikana rika Tabuk jora tei kaham kheno wngui tongo election ni samungrok. Phongni simi no laino basawai budrimani nukjaka kwbangma lukurok no. Kaini asuk thaiwano BJP bodol kaplai engna bagai kha khlaijak Kendriya Mantri Pratima Bhumik 2024 Lok Sabha chongmario BJP bodol kaplai engnai hini sakabo. Sipaijala Boxunagar tei Donpur Vidansabha Kendra o wngui tongo by election. Dipor Damtham jora tei koktoma manma by Saimanka Boxunagar by bagui Tabuk jora o 78.69% tei Donpur Kendra o 74.69% lukurok budrika. Election tangbedek ni okra naikol nai saikana rika Tabuk jora tei kaham kheno wngui tongo election ni saino basawai budrimani nukjaka kwbangma lukurok.